Voilà, merci beaucoup on benda de Jama TV min assalamu alaikum kala mon dawra man to kanu anno hande kaden hewta do lendi bay do ngandi lendi jaden ko émission ndaru yida no lendi ko émission wotre fouta temps pour moi hande non ko émission ndaru yida do ngandi émission ndaru yida non mi yedi gon souvent mi wala yon pendant 10 ans pendant 15 ans depuis émission mo fuddi ka GDP TV yari ko Jama TV ara en salmini nedra men ben e bappira men ben e sodira men ben e kawraɓe men ben e kala mon dawra malante ko satteur mo yalla ittan dum yawre jam moƴƴere en torki yalla yo Allah waɗu leydi jang kamen e lajine e Sénégal fo wona gotum par ce que ɗon andi ko ɗum seɓeten jang haray tigi tigi on hande kadi en ari ka émission men kono jama on fo habbori en noon kono jama on fo yiɗiri en noon kono jama on fo yiɗari en noon donc en hewtiti hande kadi hande noon lambari invité ɓe molanaɓe ɓe anduɗa hoorema en tout cas ɓe wowi arde ka télévision ɗo kono woodi woɓɓe wo warde ka télévision ɗo donc mi annonce ataɓe mais no woodi surprise janmo mi waɗanta on par ce que téléspectateur ɓe no andi Jama TV souvent ko ɗum si jama fof no kali e makko ka page Facebook ka Instagram ka TikTok et puis sa naati ka Play Store kadi e télécharge kadi application mum e installama ka téléphone ma ndara Jama TV 24 heures sur 24 heures minen hay réseau woni ala Jama TV no wowlude no juude Jama no darde numéro téléphone on en affiché juste numéro téléphone kadi yaade e auditeur ɓen waɗe 78 116 82 38 78 116 82 38 alliance de la sous-région ñande foppo ñande ɓe évolué par ce que ko ɗum sikkata sa sikki waɗi ni andu souvent no wadde ni par ce que ko Allah waɗi wona menen alliance le meilleur promoteur guinéen au Sénégal siɗa faala setta siɗa faala acca kala ɗaɓɓo ko yaar ƴoga yamen yaha nokkugo c'est ça l'alliance de la sous-région merci beaucoup c'est haray noon hiɗon andi alliance de la sous-région no programme piiji boy hande kam mi invité président Thiamala Bari Bantingel en même temps e chargé l'organisation on e adjoint on par ce que ɗon titulaire on ala ɗo mo laggine kanko Aliou Bari mais adjoint makko on hande no ɗo monsieur Souleymane kanka ɗo aray et puis en même temps ka sonnaɓe ɓen Aissatou Keita no ɗo mais avant yo mi arte mum mi anda en ko mboni arde ko mboma e kajjatu leluma mais mi faala yo régime aduna mboma bijou ɓe anda ko wiyete mboma par ce que waɗi tout dernier clip makko Angola mi faut que mi holla Jama ko mbo wiyete mboma régime s'il vous plaît so tawi tunga waɗi prêt aduna d'abord clip mboma mi andina ɓe ko hombo wiyete mboma mi yewta fi mboma si mi ara invité ɓe amɓe régime s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Bisous. Mboma bari. Ko welirtam ni wo ko piwum goto ngayemana mboma bari. Pasani ko bari mi yetta. C'est pour cela que ndenge moy marano welami. Be wi no wo mboma no woy arde. Woy dande da woy seppude ara hikka ko ya wiru ara. Et puis fija ka jama fo kadi yidi fijigol dum. Dum ko on ko no te Grand Théâtre de Dakar. Ko hay président de la République on si wada conférence. Harabe wada fo ko Grand Théâtre bi wadata. C'est pour cela que Alliance de la Sous-Région subi Grand Théâtre ka Grand Dame jidi yata don. Bay no ngata kete an do mi ala wolde fi Grand Dame jidi. Ko fi grand garçon jidi wonde ngi wolde parce que garçon ben jodi d'abord. Mais avant tout mi fewta ka jungo an nano minna président Alliance de la Sous-Région. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. On jarama. Men inni on onon kadi on jarama na wala ga no marsude no ngi jang ko yettude Allah ko do hewte jangal galle mon do e ko no woniri haray men salmini on onon entourage on ga fo e dire e PDC men on e kala gollo ka télévision ga d'accord e africain jo kala won do Sénégal do yo say do tamo hettani kadi ndargol télé on haray salmini mo d'accord e haray non men hewti do wona min duwano présentude men kono haɗa ɓenni jumare ɓe kutuba mum lappoy donc haɗay min inno min hewtuga hewrodiren andidiren andintinen jama o ko no fewdinɗen d'accord se jama o no wowi e yirude no andiri en fayda ɗon andi kala ka yaɗa sa yeehi inniɗa yaade hajju sa yahali makka haɗay no manki haɗay ko ɗum hewtini men ga merci beaucoup président Thiamala Bari Bantingue wo sa yahali makka tum sa yayi comment wimi kala ko yawɗa indaɗa yaade hajju sa yahali makka haɗay no manki donc sa hajjoyi tawna makka hajjoyɗara no manki merci beaucoup minen hajjoɓe no komi hajjoyi o ɗum noon kadi aray on daror ɗon merci beaucoup aray en artay e monsieur Souleymane Diallo kako ba kako so en artay joni e mum par ce que ɗon andi monsieur Souleymane o adhérike ko Alliance de la Sous-Région pourquoi en anda ko fiyon ɗum welumo ba qu'est-ce que en anda en yewta joni e mum o andinayi kon ɗum addi tabor yo adhére ko Alliance de la Sous-Région en même temps o jogo poste kadi ɓurɗo golle ka chargé de l'organisation monsieur Souleymane assalamu aleykum ɓaɗo micro moƴƴa waleykum assalam wa rahmatullah no marsudeɗa e jam no miɗo e jaam alhamdulillah acca monsieur Souleymane première fois ma hewtugol Thiama TV première fois ma adhéragol Alliance de la Sous-Région tawtaɓe e golleji maɓɓe ɗin tawata ko fof ni goldude pourquoi ɗum il faut que me pose mon question ɗon d'abord merci DJ Bella ko adi comme mi hewrike téléspectateur ɓe ɓen fou kala ndarowo télé on ɗo d'accord mi hewrike kala africain jo wonɗo e nder leydi Dakar selon no président o yewtiri ni mi tawta ɓe ɗon watti ɗon bano adama kala ko yahata o daranayi hoore makko d'accord kala ka yahata sago ma a wattanayi la yi'a ko laaɓi ka fokkituɗa ɗon si wawa yahude d'accord donc ɗum holli pour la première fois miɗo ara ka télé mon ɗo hilan welti hilan weltori kadi ari an on ɗo d'accord donc c'est la première fois a meeɗi suɓude e ka yahata ɗon e ka joɗoɗa ɗon par ce que ɓe innimo suɓo daali mo jooɗi ka jooɗi wo immoda e ñoogue comme on dit non donc mais cette fois ci tawɗa ko Alliance de la Sous-Région wawɗa arde adhére et puis en même temps jonɗa poste monɗa hoorema molanaɗo mais ko honno yiwɗa e Alliance de la Sous-Région ha arɗa adhéré-ɗa e maɓɓe monsieur Souleymane merci DJ Bella ko addi kon
hilan weltani responsable ɓe wonɓe ka alliance des sous-région. D'accord. Parce que tout simplement ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo fop meɗen nande hito maɓɓe meɗen nande indo maɓɓe no wawi wonde hara meɗen wonde e woɓɓe maɓɓe kono min tawtali ɓe. D'accord. kono le fait que min daari min tawi ko jonnodiral juuɗe ngal wawata naɓɓidude jama on yeeso. D'accord. donc min daari min tawi surtout min personnel an mi tawi lan weltani alliance de sous-région. D'accord. mi jooɗi min tum mi miijoti mi tawi hino weli lan e ɓernde yomi ar mi adhera e alliance de sous-région parce que hila mari espoir que si mi ari mi tawtiɓe mi avancay e mi waɗay feere kadi no alliance on avancera. D'accord. donc mi avancé mi waɗay feere nane adhera ko alliance de la sous-région par ce que nana woɓɓe goɗona ko ya yoɓu si adhéroɗa nana woɓɓe goɗona no ko ya adhéro tout simplement. Est ce que M. Souleymane o waɗu quota pour adhéragol e sous-région ɓay walla ɓay sous-région o ari sous-région accueillemo sans rien? mi wawa innude kala cikkoɓe ko jawdi gollata piiji ɗin fof ko aduna ɗo ɓe trompiki. aduna o ko gikke ɗen e teddungal ngal woni ko hikkinte yeeso. D'accord. donc alliance de sous-région mi daari min tun ka hakkille an e ka wonki an mi tawi hiɓe mari gikke e teddungal donc ɗum puusinmi yomi ar mi tawta ɓe. ɓay noon mi hewdi kadi mi tawiɓe ɓe jaɓɓilam ɓe jaɓaninmi ɓe werninmi e hoore kala innuɗo ko vraiment ko mbuuɗi ittete fi tawtugol nder ton on tigi haray woodi ko anda. donc ɗum holli alliance de sous-région ko jonnoɓe jeunesse opportunité no ɓe yaara yeeso. D'accord. opportunité mo ɓe yara yoto mi frente ɗon 78 116 82 38 kala falaɗo participe émission on ko numéro téléphone ɗo wawi men nodde hiɗen ɗo 1 heure temps si ɗon falaɗo 1 heure 30 minutes émission on ko Bella jeeyi ɗo hande jeudi ko min jeeyi donc mi kafita e goto c'est pour cela mi suuɓi émission on 22 heures pour ta goto ɗano aɗa dara Allah acca arten ka président par ce que nani king et de king ko président Malal Bari Bantingel c'est pas question ko minen wondi bimbi e kikiɗe ko passé ko miɗo andi ko neɗɗo mo hulata neɗɗo kadi yankiniɗo et puis neɗɗo manoɗa hoorema kala ka tumbi o alhamdulillah haray Allah no waɗi sutura e mum c'est pour cela que ɓe wi DJ Bella e ngal ko grand théâtre kadi watten concert en waɗi pour la première fois enen e Bagada won son e Binet Mali e ngar ko enen e Mboma Bari e Kadiatou Leluma e woɓɓe kadi e woɓɓe goo surtout ma wono sonnaɓe la reeni e ngal noon adhériɓe ka alliance de la sous-région déciduɓe grand théâtre on e guise fermé président Malal en tant que président alliance de la sous-région mi yi déciduɓe ka alliance de la sous-région wono Souleymane wono Aissatou Keita e jetta premier auditeur autrice ka ligne gorko walla debbo allo assalamu aleykum allo merci beaucoup ɗo heɓulaki par ce que ko télé on woni jentade o noddammi donc ɗum ɗon ko interdit kala noddowo lan a pottitoto ko télé on seeɗa wawe yewde sina ɗum a nanta hito an ka télé nana hito ma ka télé yewten donc aray ɗon a waɗi golle yette sojo merci beaucoup président Malal e ngal mi ko alliance de la sous-région komi wowi yiwde min taka mi wowa yiwde par ce que ñande fof ko ñande membre on no ɓeydade jama no adhérude pourquoi merci DJ avant tout taw hare ko weltanagol Allah weltano on so nanino inne Malal wona Malal en personne sa woni a inni tun kaari no moƴƴi e ma andoyɗa moƴƴi e makko miɗo wawide ko onon jogui teddungal ko onon weeli yaadude ko onon waɗimi kadi neɗɗo ko onon kadi jonnimi pouvoir mi weltano kadi communauté guinéen on fop fi honɗum yimɓe ɓen fof iwra e suudu wotour ari Dakar kono noon Allah no waɗi sutura hiɗen haldude fotten yaaden si mi daari mi yiltito yewten nden komi inno nane mi faalaka présentude horan kono haray si yewtere ari eno woodi ka tawata a wawata feƴƴude sa rewali ɗon si tawi woni mi daari e nder côté ji ɗin fof kala ka yaarumi mi ha hande mi townali honndum inni waɗelan e poskari jo ko jama woni wiide waɗane en ɗo Malal hara miɗo weltani Allah weltani on
par ce que o suwasugol goɗɗo ko portugol confiance e makko on confiance mo jama on porti am haɗa miɗo tori allah timminanan mi hunnamo alliance de la sous-région desamo no jangimo o anday o suɓata o anday fof ko yo won hunde wotere nene goto baba goto ko ɗum woni alliance de la sous-région c'est à dire kala ma faalaɗo wontude e nder muɗum haɗa no mari place nder ton ɗum kadi noon e nder ɗum se yiwano Souleymane goɗɗo ndeɗa ƴetta mo hara a rewi e nokkeli boy a yii mo nokkeli boy a yii faamu makko on e nokkeli boy o ka depuis fuɗɗiɗen wadde événement ji men ɗin hiɗen suti important makko on e devant communauté guinéen on en ara ɗo yewtugol fi Paul walla Pierre hiɗen ari ɗo yewtugol fi no golle men ɗen marsira andina jama on kadi ko ɗum hani marsinde golle donc Souleymane en mantatamo ko wiyete ko mantugol kon kono e yewta e fi makko ko tummodirte kon fof hiɗe yiide ko woni e wadde nder tummodire ɗen kon wona jawdi gonga ko wi kon kono yimɓe ɓen nde no wonda hayso ko ɓiɗɗo ma ka reedu a wi'ay baba wimi e o innanamo si acciramo galle maɗen si a wonday e goɗɗo o rone a nantodiray e makko par ce que sa yi joni hiɗa wawi ƴettude goɗɗum jonna ya goɗɗo yahane ka marché ko ɗum wasi ɓeni hakkude anduɗo e andanɗo ta ƴettu anduɗo ƴettan andanɗo sa ƴetti andanɗo o yehi ka makiti o yi o yaali ko nulɗamo kon mo andani o waɗay goɗɗum o adda tawa no ɓuri ko nulnoɗamo ko wiya batti yanoɗa cela veut dire si a ƴetti noon andanɗo tun so yehi anduɗo tun so yehi o yi o yaali ko nulɗamo kon arta o innama o yi o yaali kono addantama goɗɗum Souleymane no woodi piiji ɓuuri ko ñaawɗen e makko ndaarɗen mo haa tawɗen suka on moodi ma golliɗen e makko en ndaari noon en tawi kadi vraiment batti noddunoɗen mo en golludu batti kanko kadi o ɓadino en haray noon kadi ko yewteten jama on en fof meɗen koye woni nene gooto baaba gooto gollen haray noon ko addi en ɗo hannde taw ko arrivé Kadiatou Leluma e mboma bari hiɗon anndi si tawi woni koyo musique yewte fii mum tawi koyo musique yewte fi mum no ko gonga goyi hiɗa wawi yewde ɗo fi musique woɓɓe ɓen ciiɓo woɓɓe ɓen sikka ɗuma kono no woodi ko iwata e musique no tawa e ko walla e ma ya wonoy ka juulirde no woodi ko iwata e musique no walla e ma fi no wondira e ɓeygure ma nden no woodi ko iwata e musique tawata ko ɗum ɗon an kadi holla e ma hiɗa tawa e aduna fewndiɗo on donc haray mboma ko karama ko yimoɓe ɓen ko waliyatujo yimoɓe ɓen ko ceernojo yimoɓe ɓen hande si mboma no faala ɗo joni e nder 10 minutes o yaltinayi musique mo andandawre ma goɗɗo tan ina noki ara on ɗo o waway mo yaltinde ɗon e aren yiltitoɗen e o sonnajo Kadiatou Leluma modi ko añuɗa goɗɗo ngo so yehi ha o taranama metelo ngol o innama alhaji ɗum ɗon harayɗa andi hande kadi o innatake kaarijo hande kadi ko alhaji en o wiyete Kadiatou Leluma fewdo ɗo e nder aéroport tourné ko waɗi kon e yii ɓayɗe yurnade ko jokkuɗa wa yurnoto deftere mum no woodi ka yurnoɗa anda ko ɗo woni gollude kon sino saa ha moƴƴi defa esi tawi woni ko ŋuŋuntugol tun koko ɓe innata tu ittugol tun nde hunduko kiri donc haray ɗen anndi Kadiatou Leluma fewnɗo ko maire e jiwɓe wonɓe ka men ɓen haray noon enen kadi en torondira e hunde wotere ko gollanta golle ɓooya e majje ko ya iw hanki ka wonnoɗa ɗo in avance a yeeso en ndaari en tawi moodi grand théâtre mo ño'i mbasenji mum labaɗi yaadi e moodi mum yaadi e miñam mum yaadi e jaatigi mum hino woodi ka jooɗoɗa tawa a comportoto hayso ko ɓiɓɓe ma ɓe yaaduɗa sa jooɗi ke grand théâtre woodi ka jooɗoɗa ɓiɗɗo ma on jooɗoɗa tawa vraiment bimbi a hersamo nanda e ƴawgol e bente hoy koye toujours ka sera laawi ɗo wiya ko ɗon woni wadde hirde ara enen kadi en ɓeydali jama men on si tawi jama men on sunike grand théâtre ma sunike liyeji goo ko ɓe ɓooyi Dakar ko fof tawi ɓe natali wano grand théâtre e liyeji goo no gaɗe tawi ɓe natali toon ɓe waɗi visite
modi har ko sibe hewto e gine be yete fi don har be nakambe be arno ga be woni ga duubi cappanta de jappanna be medal natude grand théâtre modi har no mankani e ko jokkuden kon har evoluyali donc aray e on sigeron miɗo ara hatelen ɗon ɓay noon juge on ko kafaɗo haray no woodi point ji buyɗi duwaɗen développe de ara ka hakkille yimɓe ɓe wonɗen e yewdude ɓen ɓay fewnɗo foppo no branche ante noon foppo no andi hannde alliance aray ga min e hoore am min malal sa yimi ari ga hannde kon ɗum addilam ko pour yo mi waɗan jama on ouverture par ce que jama no miiji est ce que ɓe acciti est ce que ɓe ala e wadde min ko min sarta kala organisation guinéen ko woni sénégal fewdo o moment ɗo mi anda noon duuɓi aroyoji ko hombo remplace taran kono si tawi wonina kala dessin on tawi wona kala dessin on bien dire haray ko min malal woni hoore organisation ji ɗin mi ƴettata noon kartal ngal lagine fo jonnilam mi yaha mi jippira e goɗɗo fi place mi hollay mo simo faala jippiro min ko diplomatie on mi halfina donc mi wawata jippirde mo mi ɓuri ma mi sonkide mo mi ɓuri ma jama on halfinan mi lowre mi yeeya ƴetta ɗen doole mi jippirira e mo andanɗa hoore ma miɗo duwa ɗuude aray yewta e ok yewta yewto président madame yarta e mon ha joni par ce que deuxième fois ni ɗen organise de grand théâtre depuis réconciliation o waɗi mais ko honɗum yiwɗon e évaluation e sentiment ko wawɗen organise de on salle grand théâtre mi yiltito seeɗa merci bela hiɗa andi mi arno ha mi inni guinéen on fop kala ma wiwaɗo culture on ye wonu nene goto baba goto waɗen hunde wotere hay sawi min ko yomi porto goɗɗo hikko yeeso miɗo wakkili kono enen wiyayɓe ko enen waɗayɓe culture on ɓen fop tawa ko en ƴetta artiste guine adden ɗo ye wonu nene goto baba goto su hen nokku goto wonen hunde wotere mais mi heeɓi disqualité ji mo moƴƴa mais min mi innayi batti on procès mi yaltinomo par ce que fi hon ɗum Stade Iba Mar Diop mi yoɓiɗo mi financier ha woni lutti à 10 jours à 15 jours ɓeynilan stade on fermama ko ɓe mi wonduno mi ƴettoyno mi inni acce wonden ɓen ko ɓe marno sabu grand théâtre men dogi men hendoy ɗon e nder 10 jours tawi min wawa organisde ton ɓe alano ɗin sabuji ɓen fof tawi ko perdam ɓe a andi batti mi yaaduno e moɗon donc haray ko ɗum waɗino nane mi adori ka konngol am goɗɗo feratake ñande fenowo artawma inni immoɗon ɓe ari joni ɓe warama o on ɗon sa naɓi nde ñande so hooti na fenowo wattatama ko wiyata ko premier responsable ma woni premier garde corps d'accord merci monsieur Souleymane alliance de la sous-région sarsima ka organisation ko honɗum préparuɗa en tant que première fois au grand théâtre de Dakar hara ko monsieur Souleymane wata joggade organisation on fof ha o concert wawa yawdude no normali noon kon ɗum marɗa idée e kon ɗum prépareɗa ko jama on wawata jentade ka jama TV. Merci Didier. La wawi innude le fait que c'est la première fois que je m'engage miɗo engage e fiima ɗin piiji ɗon mi waɗi étude ji boy ko concerné ɗum ɗon d'accord donc pour le moment na mantagol par ce que si golle no arde a mantike golle ɗe gasali no ara yaka herse waɗa président maɗa wo bakkagol no artude no ɓuuri bakkagol no yawde par ce que ɗa bakkagol no yudde ka lambu no ɓuuri bakkagol no yaade ka lambu pour le moment min ala e mantade min ala e hollude meɗen mari doole kono ande tum hande ka fewdiɗen ɗo ko concerne ndu muradu wonɗo e arde ɗo ko hunde nde min wowa joguitade mina responsable jano min jonnaɗo surtout personnellement min miɗo jonnaɗo responsabilité jano donc jeerugol ɗum ɗon lam formi yimɓeɓe mi wondi e muɗum e ha joni kadi hilam besoin ni yimɓeɓe andanɗa hoorema hino woni compétent e muɗum tawata ko yiɗuɓe fiyo jogodiral waɗu fiyo moƴƴu ɓe tawta alliance de la sous-région pour ko fokkiti ɗo ko yaaru no haniri kono noon mi jonna on garantie jano kadi non amenen ko téléspectateur ɓe ko kamɓe voilà
donc mi wawa ɓe jonude garanti jano événement jano hino arde d'accord o événement ɗo ko fii kala yiɗuɗo yo moƴƴu ok na fi guinéen tun na fi sénégalais tout mais le fait que ko enen organise ko enen hikki yeeso donc en wakkiloto fiwata en herso d'accord donc ko concerne ɗum ɗon pour le moment je m'arrête là donc wara organisation on monsieur Souleymane déjà o ƴetti engagement parce que déjà ko président de association du go nonne la force des balliers donc monsieur Souleymane est-ce que a heɓata difficulté entre la force des balliers et alliance de la sous-région parce que c'est important et ko yewden parce que ko il faut yalde won hunde wotere est-ce que tu peux me voilà non pour le moment je pense pas que ɗum ɗon déjà na hunde wotere d'accord alliance de la sous-région et la force de banlieue ça fait deux choses vraiment diamétralement opposées d'accord donc pour le moment le fait que sujet ko ɓurɗen arde fima mum ɗo kon ko fima organisation wonɗo arde grand théâtre d'accord donc pour le moment on se base sur ça et soyons sûrs que vraiment en waɗay devoir ji men ɗin fi weltingol yimɓe ɓe tañƴini ɗen aray e aroɓe ɓen d'accord ok merci beaucoup 78 116 82 38 78 116 82 38 wawen yewtude artem me yeeto kon ɗum woni alliance de la sous-région ko grand théâtre woni wadde deuxième fois parce que ɗon andi naafi waɗanoma law maintenant on reprend à zéro wondi wadde deuxième concert e maɗaɗaroma ko salon déjà mi arta e président malal hari law min tigui miɗo ettoni hay rewɓe tosoɓɓen hari no satti e maɓɓe yen waɗu nokkugo concert sina grand théâtre par ce que a wolay tum ɓene non si tawi na grand théâtre minen min wawata wattanade nokkugo ɗum ɗo waɗa nokkugo ɗo non ça peut pas être donc tawɗen ko ma waɗen grand théâtre ko gonga no seeri no ɗuuɗi kono e ngal noon hiɗen mari tanorji molanaɗi kapparenɓe est ce que ɗo wawi expliquanɗan ɗon seeɗa ko homɓe joguiti ndu mouradu nde ñande ka côté paremɓe e ka autorité sénégalais merci Didier haray komi wawata yewde ɗon taw sago ande lon hewta non on sujet ɗon hara miɗo waɗi face à face min e setou Asadou Keita d'accord miɗo wawi hen kubbude ɗon awa arte gon ɗon on sujet ɗon haɗa no waɗi face à face Asadou Keita donc en artay ɗum ɗon par ce que ɗon andi piiji busi no wodi ko mara ka régime en artay par ce que voilà merci beaucoup san en ƴetti Souleymane ƴetti 29 minutes Asadou Keita ƴetta 29 minutes donc c'est ça andi menen ko sendugol miɗo ardema haray ka régime en waɗa clip kadiatu leluma après nodden kadiatu leluma par ce que mboma wono leemiro o yeyi ka maɓɓe taw ñamugo jamere par ce que no andi mboma bimbi julde o joyi grand théâtre kono ñande julde o joyi Côte d'Ivoire ɗum ko jama on andu ko pay ko gonɗa hoore ma ko Allah liijani mo fewno ɗo jonno Guinée o France club makko on kadi wonɓe wakam ɗo ɓe merci mi yiidi kadi e France club makko e ɓen ɗon kadi ɓe ƴetti hoore maɓɓe ɓe tumbi ɓe jonni en par ce que ɓe wi ɓe ala artijo go kamɓe sina mboma donc haray ɓe ara yewten en tout ça mi salminiɓe Boubacar vraiment merci beaucoup ka côté France club donc waɗa régime o adna en kaljetu leluma dara so tawi kadi kaljetu leluma waɗi so gayni kilip on o waɗi prêt noddenmo o adna fansiɓe makko ɓen kankadi ko honɗum o doit wadde pour la deuxième fois kono nomina pour la première fois parce que jougol grand théâtre tum artiste jo haysi o yoɓaka o hewti grand théâtre o joue o heeɓi image o yaltara woni le nouveau international ɗum ɗon wonami woni ko alphajo dara o wilam bela ko addatanmi jougol nokkugo wo Sénégal haray ko fifere ala kono grand théâtre no ɓuranimi kala ko woni e nder salle ji et merci beaucoup à tout le monde haray vraiment en weddani ke jamma weddande sonnaɓe kaliyaji de la sous-région wano Safiatou Mala Bari Bantingel ɓe fof ɓe darde fen ɗo telon wano Hadja Thio Diallo madame la présidente haali timmi ken darde émission mum kan kadi donc Ali ƴetta goɗɗo kallimi salamu aleykum allo merci beaucoup haray toujours jamma fof keɓe faama technique honno wonirta salminen Aissatou Koundara kankadi vraiment imo ɗo ha ɗo e Maris mo darde émission mum salminen Korka depuis Bentali kadi jattu pita kay kayno Laguine Konaki mo Laguine omo darde émission mum mo suivudemo kankadi moƴƴa donc salminen Mariama Mboyri kankadi mo darde émission mum donc
kala wonɓe membre K'Alliance darde Aïcha Dalen Mariama et puis Lama ok tout le monde kala wonɓe darde émission o fewno ɗo en salmin ɗum balde depuis Conakry aussi kankadi mo darde émission o Djiby Mass aussi no darde émission o émission woni international ɗo andi e piiji ɗi fara no piiji pajanni haray salminen kadi voilà billo kadi Petit Ba kankadi Petit Bari kanko darde émission on depuis Medina kanko noon o gandi ka ɗumaɓe o tawa ka membre men o tawa kankadi ɓe darde émission on ɓe fof ɓe nder ɗo fewno ɗo donc e wonɓe darde kadi ka téléji no jooɗi concentré wakkam fof mi salmini par ce que fof no branché surtout ma karamo ko Mamadou Winda Diabo merci beaucoup jokkaɗa a jokkali ka memeteɗo si tawi tun kadial leli maɗi pré ka ligne jonnalamo jama o jento ko mboni kadial lelu marana ka ɓeyde kon bon assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi o jarama toon memaɗa heɓali kam memete ko wonani men konto memeteji o memali ka memeteɗon jokkaɗa jokkali ka jokketeɗon waloduɓe woɓe haldu si ɓe walidi haldu ne na ɗum ko bebodiro ha weeta andi ɗo mi accano a wonde ñamakalajo mi hakkilo wonde ko artiste jo kono ɗo noon mi andano mi famano ɗo woniri ɗo feƴƴiti ko jelu andimo muyna kadi no wawa d' accord kadial lelu ma fewno ɗa direct ga Jama TV Jama no humpa ko mbo wiyete kadial lelu ma ɓe yi clip on joni memaɗa mi tawi ɗon on d' accord on ti ɗaɓɓay ka mema côté ji goo mais naɗɗo e ngaal ko grand théâtre wonɗarde concert Dakar est ce que ɗa wawi yewtude Jama ko honɗum wonɗa e addorde bagage ji ɗi alhamdoulillahi rabbil alamina ko adi kon taw mi hiwrike mo be inde mum e yettore mum haray miɗo hiwro ɗon e président Jammalal ɗo lando si tawi ɓe jang kamɓe équipe on fop mi accali o ma o d' accord donc haray Jama o yo prépare bimbi julde donkin inchallahu koyngal yette bajo majjay ɗon nden ñande mais naɓagaji kadiya e goto a yiyay ɗon nde ñande goto no hotida e paɗal gotal hara ko ɗiɗi o ardu no hotida e gotal mboma e kajjatu lelu ma ka fotti aray ɗon ndey birdi a nder ton birdi ala nder ton président Malal est ce que ɗo mari question ko pose on kadial lelu ma en tant que promoteur le kinde promoteur par ce que min ko ɗo mi wolirta merci sadi DJ ko wawiten faminde tun kajjatu e Sénégal no habbimo e watande Dakar no habbimo Sénégal no habbimo ko wawde waɗandemo ko ɓeynete kon ko kosugol ha kabinde leggal jawgol ka hoore leggal on ko palla jeeyani hoore mum e o anda e ngaal no gasa kanko en mboma kaka hoore podium ɓe fotta par ce que goɗɗon kaka dow iwrata no atan no andi ɗo andi sila yewdude kajatu ma andi mamman to oya wota on bonnu message no accu andi o anda kanko kajatu ko habbimo Dakar kon ko dongal janara d'accord ko drapeau lagine on woni addurde Dakar ko drapeau lagine on woni adde o wenga Dakar kanko e mboma séréji ɗin fop on wona séréji fulɓe ɓen tun wona séréji sosoɓe ɓen tun na séréji maninka ɓen tun ko communauté guinéɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓen fop no haldi fotti akayay kajjatu leluma e mboma bari donc enen ko wawɗen kon ko ƴettugol mo adda mo présenta guinéɓe ɓen golludugol e guinéen ɓen ko yo andu ko kanko jeeyi o anda noon suwa men on hikka ko hoorejo leydi ndin fop ɗo woni paare makko no gasa ko kamɓe o koroyta en cewɗi acca kajadu lenuma haray fewnɗo a jenti ko président Mala woli kon mi faala ya wo'ulan Jama équipe mo iwrata lagine on amoɓe e wuttoɓe e ŋañoɓe par ce que min ko ɗon importi miya par ce que min golle maɗe miɗo andi hiɗa gayna haɗa ko goɗɗo gollanto siɗa gayna golle maɗe min miɗo andi ɗiɗa gayna par ce que min bon Jama no andi on ayɗe bon en ɓooyi voilà par ce que musique on faamu tun mais mi faala ya yewtu Jama on ko honɗum préparɗa puis grand théâtre kajjatu
aray bela inchallahu yeeso ittay kumpa aray bimbi julde donki inchallahu iɗen habbi jama on fop iɗen habbi jama on fop nde ñande wona séréji wona soferɓe ɓe wona yeeyoɓe ɓe wona oma o alamo en habbaki nde ñande e ka sal ɗon haray foppuno invita yoɓe andu kajjat leeluma e mboma bari no yaadude e ko dolni e ko tiiɗi hay musicien on foppu no woni complète hunde ma pimɓe komi wowlani ɓe tunde ñande inchallahu ɓe amay ɗon ha si weeti pimbi no gasa ɓe inna yo wattanɓe concert bimbiti julde hakken ko ɓe hotitata e tata vraiment tigi on ko welo alamen ko waɗumami hiɗa winda yennalan hiɗa wowla bariɗo alanan ko waɗumami ko ngari burudami kako darde burudami kako conci burudami halanan ko waɗumami kajatu miɗo ka oto an mi yakkirini o tan woluɗo fof ami ɗon ka komi wowloya mi haalanta ko waɗuɗami ko probléme o fof abotumeskarama ɗandi ko nu waɗuɗami mi anda ko sa affaire allam ɓeygu an ko ɗon noon anduɗa ko waɗɗalan kon ɓeygu maɗo jooɗita ko an ɗo miɗo landomo ɗosi men yaata o yata Dakar mbele invitima o ya yaw ɓeygu an addanammo il faut adnalan jiwgan ko mi yiya kum inchallah o yahay ok d' accord merci kadialele wara wedanike ma moƴƴa awa merci beaucoup merci albarka buy en ka plateau ɗo jama on anda ko a wowluno awa andi menen min ferata kono ko waali ko min yi ko wata sakko ñalla merci beaucoup aray voilà aray président on yi kadial leluma fewɗo mo motivi ɓuuri en enen ɗo kono woni par ce que la Guinée c'est pas facile par exemple le connexion surtout ma fewɗo ɗo mais ɓe motivi himo publide fewɗo sa yi partout ka wani ka profil ji makko fof koko profil concert affiche concert on acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo haray kon ɗum mbaɗno ko wiɗo gon après Aissatu Keita naata wawen non joni ko yewten ɗon de avant de ma débat hakkude grand promoteur jon e Aissatu Keita sa yi mi addimoɗo par ce que debbo on mi yimo miɗo falano min e makko mi waɗa face à face e débat ko ɗum waɗi simin tawi o debbo il faut jorden e makko e ko guinéenjo qualité guinéenjo donc mi wawa wiide kajjatu o yewtiɗo yewtereji labaɗi jama on no habbimo enen kadi waɗay ko wawɗen kon kala ko tawata promoteur jo no duwa waɗude tawata ko teddinayi artiste jo si Allah jaɓɓi saabu annabijo en mentanayi yo Allah tawno e ñalanden tawa kono miijoɗen noon Allah warrani e kadi ko waɗi suɓiɗen grand théâtre écoutez hiɗen andi ko no suɓanɗen grand théâtre hiɗon andi sa e fo sa e hunde fo si yani no woodi ko haani waɗude ɗon fewndo ka wonɗen ɗo en andini guinéɓe ɓen ko sécurité maɓɓe on ko grand théâtre hikka par ce que wawata piiji ɓuy no woodi en évitay ɗi haɗa ko grand théâtre noon sa naati nder ton haɗa no wawi ko aljannaji wonɗa sécurité ko total uno yon andu mene meɗen eɓɓani ɗum meɗen eɓɓani par ce que meɗen andi aduna on ka fewndi ɗon meɗen eɓɓani yaadi kadi e gouvernement o yaadi e état on fi muɗum e haray wano paare men on en salminiɓe en ara joni makko yo aduna mboma on clip goto wawe nadde Aissatu Keita mboma bari Chaka, onon ta on seiti, onge utai.
wajaka onon ta on seydi on hewtay yetaɓe Diallo yetaɓe baɓe yetaɓe bariɓe yetaɓe soɓe yetaɓe silla yetaɓe balde o wona gotum o wonta gotum jakaɓe mi wowla Jibrila Diallo Afrika wata ajuma e yaden kamen telimile haka sare Jibrila Diallo ange fo wona gotu kali mo wona gotu dalda mo wona gotu ijongo wona gotu golle mo wona gote hakilla de wona gotu amile merci beaucoup komboma bari o wona ta gotum wallahi ko gonga makko golle den wona ta gotum fo wona ta gotum si wobbe waccama wobbe waccaka mo tabe seti tour mabbe kadi hewtay komboma bari si nyaka gol walla bu jigen assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah on jarama hidon e janno marsude nala ton janto nala ton hidon e jam hidon non bammi hoto do mbake honno Mamadou Diallo dara labe Diallo Mamadou Diallo labbe allo kala nenu mako mo labbe ko ko lawdum men nodire kambe moma merci beaucoup haray kon dum marda ko yewta do jama on grand théâtre baydan ton no wele ka avant tout d'abord ara yo yimle ko sadi ka tolo mabbe merci beaucoup be wi kama be tay jari kama be d'accord haray den dori be hollu gine be wonbe do en kadi ka mabbe gari merci beaucoup sede seto non ko sidan saji ka so tawi yimbe ngati di haaji di mun ne nder ma fonde gido ho yeyi be tikewe non vraiment ngara ko torde be ko be fijan gine men be fijirana be no hani mum si Allah lando jabi parce que on est là pour merci beaucoup wallahi inshallah jabi be ala bur men ene wallahi be ala bur ma inshallah ka jallelu ma no ko na yette baajo ko to wonata no gasi be nyande to Diallo toujours kadara den tori gine be bedda Allah no ni noti yo nam mo kala yaro teddungal nam jokka ko jokki dum ko nabi dum ko vraiment merci pour le c'est la hala hala mo ja wata wolude wondo wata yorude wondo wata jabude demirde wondo surtout tammo wonde no wallahi ali gon en terge kala gine yo wondo territoire Sénégal on mo kala e jokko taadi dum ko d'accord yen ambi leggongal ko ngal lebi kandi a wonga wonta tanora wallahi toujours ara den tori rena gol jama merci beaucoup rena gol no buri nyawda gol merci beaucoup den tori do kala gine mo kala ka wontiri no d'accord kala reni do woni sata wallahi min wido woni sata d'accord toujours ara den tori population fo kala gine jo wonde do yo jogo ka wiide no d'accord merci sabi Allah na lado merci den tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah uti nan leydi ni allahumma amin wada barke ko wonde hebde ko allahumma amin on nattigana en akiseji men dum enen kadi ka ley amin hara kambe kadi ko dogude tawi d'accord ko dum me fala de merci beaucoup vraiment en salmini kala jinen jo wonde do d'accord surtout be dara la be wonirde Sénégal do be ok d'accord kala mo dara la be wontirde Sénégal do en salmini ok d'accord en salmini artiste jo amen no do balajo d'accord wontirde tingeji en salmini mo fota ko en seeda il y a pas de problème haray mo den tori en ballo fu mo do merci den tori Allah subhanahu wa ta'ala en ballo ya Allah walliren no moji assalamu alaykum wa rahmatullah amin merci beaucoup voilà Mamadou Lamarane Diallo donc yette Diallo jomo dara la be président oui ay wadi face à face et sonna jom parce que be minanno benet no wiya wod rewbe ben e sonna benno serti donc an nodi debbo nodi sonnajo ko benet wol dum do ka plateau do no woni mi landimo ko woni sonnajo wo sonnajo
ko hunna wattoɗo ha moƴƴa hunna ahadi hara ko yewta o nanay e puis kadi waɗa ko yewta ko hawruɗen ɗum e Aissatou Keita manɗaro ma ko maninkajo kono noon ko pullo en arta e mum joni par ce que goɗɗo no kaligi assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗo e jang jantumala to iɗon maake honɗo noddammi honto Fammata Bissau merci ɗay jang ko ɗum fewndi wakam ɗo awa miɗo heeɗima an kadi kikiɗe ɗo kono waɗana par ce que andi ɗen addude ɗo artiste molanaɓe grand Dakar bimbi julde donki kon ɗum marɗa yewta seeɗa andi fof jama on ɗan weltanima on fof bi jammagal gari merci ɗan salmina moƴƴa d'accord aray so saɗi maɓɓe ko towni d'accord aray fof no incita ok aray jarama boyi mais yahay kadi Bissau sallah jaaɓi min lasa jarama nani yarna ɓeydi golle ɗe yeɗɗama ɓe yeeso salminade ɗo ma on ti hewtoyade merci d'accord bon hara yaade langan ka Aissatou Keita avant tout d'abord min Aissatou Keita assalamu aleykum Waleykum salam Dj Bella. No marsude ɗon e jam Alhamdulillah. Aissatou Keita pour la première fois faute de radio plateau télévision Jama TV kono woniri yewti jama on taw ko hombo wiyete Aissatou Keita tigi tigi ok mi profite to taw mi hiwro wonɓe saabu ha mi hewti ɗo ɓen haray mi salmini alliance de sous région mi salmini kañum président Jammalal Bari kañum Dj Bella kadi salminama e ɓeyguru makko ne fof d'accord mi profite o kadi mi salminora ɗo sonnajo goto mo anduɗon vraiment ko mi wata haalde fi makko on ha honto woni an d'accord no wiye Mariama Sadio madame Ba Mariama Sadio ono madame Ba jooɗi Thiaroye Samsam en haray mi hiwriki onon fof noon kadi e wondiɓe amen ɓen ka alliance sous région d'accord haray ko honno woni ko addi men ɗo kon ko invitation kañum président Jammalal Bari Aissatou Keita mi ko paalima nawam en arta ka invitation wowlani men ko hombo wiyete Aissatou Keita d'abord parce que Aissatou Keita ɓoyama nanene jama anda ko moyte Aissatou Keita ok mi ɓeydi tan e ɗon jama on kadi ko honɗum woni inde anden tigui ko Aissatou Keita ko non woniri komi d'origine maninkajo fuɗɗoriɗo Mali ari yetti Kankan mawɓe mum ɓen mawɓe an kadi ɓe ari ɓe yetti Labe min mi jibina ɗon mi janɗi Dakar d'accord mi natuno ɗo haade komi paykon mi woni ɗo ha mi jiidi ɗo jomba ɗo mi jiidi ɗo d'accord awa haray kadi ko waɗi ha pular angal no laaɓiri ni ko fulɓe ɓen mi janɗiɗi ɓen noon fulɓe ɓe min janɗiɗi kadi ɓe suuɗali lan koɓe wawi kon e koɓe wowti kon haray fo miɗo faami miɗo andi kadi no woniri noon d'accord ka addirɗon law wo kadi e nder muɗum kadi haray vraiment machallah miɗo weltani on par ce que ko kamɓe ne ilan d'accord haray so yimɓe yewtude ɗo pular laaɓugal ko weltanagol jama on taw surtout ma dankiɓe lam ɓen d'accord ono fulɓe ɓe fo on inuke Aissatou Keita merci beaucoup ko wiyete Aissatou Keita min noon debbo e sonnajo no certi kono wonan tan ko c'est clair honnête Aissatou Keita pour la première fois adhéré l'alliance de la sous-région comme no mi landori monsieur Souleymane noon kono artidege ma par ce que ma no wodi ko yiwɗa si tawɗa arɗa par ce que noddede nden e welugo ko notede ngam ɓuuri welude comme on dit pour le Fouta n'est-ce pas donc ko hon ɗum waɗi motive ma ha tawɗa e ma adhéré ka alliance de la sous-région par ce que ɓe wi nayen gollido koyen gollu ok ɗon kadi ko wowɗa ɗo kon ko landal moƴƴal kono ɗum addingal landal ɗon ko humpitagol ko honno hunde nden fuɗɗori andugol ko lanni ɗon ko Allah andi kono min Aissatou komi nodda ɗon alliance de sous région noddugol langol e notagol ngol no jokkodiri kon ɗum notinilan noddangol ko woni nder ton kon ko par ce que ko yimɓe ɓe mi woni tawde nder ton ɓen vraiment mi tawi no ɓe wayi noon e no ɓe woniri noon no walanilan aw haray kadi golle maɓɓe ɗen mi tawi no welanmi haray no ɓe wayi noon e jikku maɓɓe on no welanmi par ce que goɗɗo wona conciɗin e darde nden ko jikku on e konngol ngol min ko konngol ngol ƴettilan e moɗon onon foof mi accal noon hay goto kala wonɗo nder ton haray ko ɗum ƴettilan e moɗon Aissatou Keita bimbi julde donki ɗo mari probléme jano par ce que concert wona ɗo ɗe grand théâtre en tant que sifa mum yette goɗɗo ka liñi taw assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jam DJ Bella Diallo Alpha a hiirama gayana salminama moƴƴana seeɗa wallahi mi salmitike maɗa e jam ilaniki siɗa jaam an yembitema on ange ɓeygure ma nde fof ɗon e jam
alhamdulillah madama be jam alhamdulillah woni wayrindira wallahi kono ok mi salmi noon pera non de président Malal Bari mi salmiti président Malal Bari no alfa no ko be don darro gal nyande d'accord idon e merci beaucoup invité ma odo bando don de Aïssatou Keita la fala mo jarna la fala wonna mo mani encourage kala kadi bi d'accord kandi o wondata ko ko pullo ko janni kankadi kawtade kankadi mo jami nande kankadi haray ko dum vraiment ara men encourage vraiment ok d'accord haray don grand on nomde wuri grand mo la sawni mo jam ene ananta maninka actuellement on a le Rizabella non tellement débat weli merci invité ma dans grand job don vraiment hetti affaire depuis que fuddi ha joni mais ka fi arabe don e landi grand sawni mo inati dono koy walla o honno dolo koy chargé l'organisation wonno ɗo mais si min yawti ɗum ɗon ɗum si min gayni ɗo yawti fi makko mi notte direct mi annama dolo koy ko moƴƴinde yeto haray so waɗe tout min alpha harabi nawa inde yo windinde nden haray mi ɗo oɗo dammi kumanɗomo no an miɗo andi ɗum ɗon ka wowɗo ka won ɗum tawa hayso galle maɓɓe ɗo andi ɓe yeyto galle maɓɓe galle maɓɓe yanayi y a pas de problème en dara salla jaɓɓi koɓen pere innaɓe kadi ɓe helti inchallah ko gatta tan ko dadda e gadda koɓe jonna koɗo maɓɓe on kadi ɗon debbo yimowo on ko honno candidature leluma ajet leluma nani ko in teppere yetto baji majje ko anni yettomo ko teppere yetto jaloji majje nde ñande o depaɗa gotal ɗon ko antumo min ko bari mi yetta inchallah so yetto maɓɓe ɗum weccilanko toon ɗo d'accord si yetto maɓɓe wopaali mo inchallah o hoddi kono hakkille o paɗal gotal ala problème ɓe yettomo gato makko gam miɗa habde mi yetto majo alpha yetto majo miɗa habde gato makko inchallah yo Allah yetto dakare ɗo jaam ngal artiste ɓe si gari mi yahi ha ka place ma ka tedda gato on inchallahu ara ko goto mi salmini vraiment ko débat wella mi mani a joni lan darde ɗo amin joni min accinata mi huuɗo ma mi salminama landi andina ma aray ɓiɗo darde ma Mr Alpha merci beaucoup merci DJ merci ɓiɗo vraiment kala man heƴitiɗo haray koppunoyna limi julde garanti atade Dakar merci beaucoup ara yoɗo yettima merci beaucoup Mr Alpha salminama oɗo ko weddijo men moƴƴa vraiment kadi tammitiɗo alliance de la sous région kala ko programme waɗi o engage to ko wolanma ko noon chargé l'organisation tan claironnet dolo koy il faut que soit tout de suite ndarono ɗum ɗo moƴƴiniron hayso ko santi sorte ƴetton par ce que jamano besoin même France Club bon landi kelan t-shirt et tout ça on va faire ça en organisation président bayna ɗo ara Aïssatou Keita pour la première fois au Grand Théâtre tawata ko pellerette kono mi woli ko e ngal ko onon sonnaɓe woni toon ko honɗum marɗa ko préparuɗa e ko honɗum marɗa ko yewta sonnaɓe heddiɓe ɗimmo e ma ɓen pour no Grand Théâtre no yaaron Grand Théâtre e hoore no newri ɓayi ko ma yahon heewre no newri ok Dj Bella ko jawana tan haray ko ɓeyditugol kadi bay jama on hollitama ko ɓeyditugol kadi haray ko andingol ɓe nden ñande hiɓe habba hiɓe habbora no wowiri noon haray kadi men ɗuytali hay nokku ka wowno ɗon ɓeydi no ɓe wowno arde noon haray meɗen ɓeyditi kadi kaɓe wowi arde ɗon haray ɓe habba e hoore dole kon ɗum woni koɓe habbora noon ɓe noddidayo ɓe fottu toon ɓen koɓe andu ko wawoɓe wawdewa maɓɓe fotoɓe wa maɓɓe par ce que goɗɗo ko janɗi wo ko janɗi o aynata hemo ɓurma ko mari wo ko mari aynata hemo ɓurma kono noon hiɓe andi ya classe wonɓe arde nder ton ɓen he awa ɓe haaligoy oya inni o sa e findi barera ha findi bare classe ma fami ka aw andon ɗum ɗon noon kadi wona gokkunigoy fof fottay toon ngayuji ɗin buutoji ɗin jawe ɗen eyyo awa yo gandu noon wonɓe arde ɗon ɓe nde ñande mareji ɗin e pareji ɗi fottay ɓe nde ñande ɓen ɗon ko surprise wi jani ko surprise wi jani wontaparemɓe ɓen d' abord ko homɓe il faut que débat ton ɗum paremɓe ɓen ko homɓe akasa awa woli ɗon noon ko tata no walani men surtout ma ka anduɗa kaka men ɗo wonɗen ka men ɗo noon hiɗen wondi ɗo e yimɓe men ɓen ɓe andanɗa hoorema hiɗen weltaniɓe hiɓe weltani en par ce que hiɗen yaadi e hoore nene goto yagal e hoore baba goto yagal kon ɗum woni ɗum kañum Ablaye Dawda Diallo kanko woni le président
ko kanko woni le président conseil social environnemental. Oh wow. Kanko jogiti ɗum ɗon fewndo ɗo tanki Abdoulaye Dawda Diallo. Oh donc ari andi ka ino yetta Diallo. Donc aray ɗon meɗen weltanimo. Meɗen inni ko saɗi makko ko tooli. Kanko fo eɓe wardoyta ɓe nde ñande ray meɗen inni mo ko saɗi makko ko tooli. Après wadde hombo le directeur ASP Elhadji Mamadou Salif Sow. Voilà. Donc kadi woni goɗɗo go. On andi nde yana ko minni on ko ngayuji ɗin e buutoji ɗin e jawe ɗen fof fotta e nder ɗon. Ko on andi siko ɗaɓɓita kon fof wari. Aray kon non lutti. Hande kadi ko tolotina on wiyete. Tolotina. Voilà. O non ko pulloni o. donde tolotina. Ko tolotina on wiyete. Bon, ko Abdoulaye Dawda Diallo, on Abdoulaye Dawda Diallo, ari ko kanko directeur de cabinet Macky Sall. En même temps, bay be wi ɗon ko yettimo addi ka conseil social environnemental on ko non joni woni ko kanko ni président conseil social et environnemental kanko Abdoulaye Dawda Diallo. Donc ara jamma ko kanko ni parrain jom e kommalujo donc andi non e yata e ɓaawo wonɗo sabo no woniri parce que ɓe wi wo sa yi tum tew non andu ko nagge maayi le président Elhadji Mamadou Salif Sow monsieur le maire de commune Thialambéré en même temps le président ensemble pour le Sénégal donc kanko jeeyi président kanko ni jeeyi parti ensemble pour le Sénégal en même temps o woni PDG CCI Afrique école ji Tunisie Guinée-Bissau la Guinée Maroc imo mari école ji ɗi anduɗa hoore ma ɓe janggay ɓe okke bourse et tout ça donc kanko Elhadji Mamadou Salif Sow en salminimo e weltanike mo saabu moƴƴo no moƴƴi donc haray tigi tigi on président Malal on ɗum marɗon ko yetɗo seeɗa wona seeɗa haray ɗiƴe ko adi kon taw banu adama kala ko jokkuɗa ko ya waɗu teddungal e ko wonɗa wadde ko boyi wi aygoy no wadde mais so yiiɗo yalɗo groupe meɗen arano on wona fiiɓe ala ɓe wona e en place ko andingo jama on sa jokki ko moƴƴi a wawi ko jokkuɗa kon ñande ɓe a heɓay keso ko wano Aissatou Keita histoire makko no manki seeɗa ko yewtugol par ce que goɗɗo fewtata coñci mum ɗi innayi ɗi laaba imo faala yewtude kono o wawata yewtude par ce que o wawata présentude hoore makko ko kanko woni kaalijo ma ko ɗum e ɗum e ɗum mais sa wondi e goɗɗo kadi ma teddinamo sa teddinaymo ma présentamo jama mo wonduɗa on hiɗen andi noon ñande holluɗa ayɓe ma ɓe jiiɗoma o bimbine ñande ma kaymo kono noon haray ma hollen ayɓe meɗen e yiɓɓe meɗen Aissatou Keita no woodi ka yiiɗenmo no woodi ka yangoduɗen e makko avant de mo arde o jooɗo ka plateau ɗo no woodi ko wadduɗen e makko ko andanɗa hoore ma hara ko golle responsable golle ɗe andanɗa hoore ma hara kadi ko leydi ndin ɗo e hoore mum yamiri en waddu e makko koye nder ɗum yiiduɗen e makko yewtuduɗen e makko darɗen tawɗen ko aade meɗen haqiqajo kadi en anda noon janngo kon ɗum weetata kono noon fewndo o moment mo yangoduɗen e makko ha hewtuɗen ɗo yo jama on andu alliance de la sous-région ko yimɓe golloɓe waɗaɓe recherche kono noon kadi hino anda goto en ɗuɗata wiide goɗɗo ko karamo komi en jaɓata wiide goɗɗo ko lanɗo men sina ɗum alliance de la sous-région fayda no wawa wiide ko kamɓe woni ko holli jama on fof culture guinéen on à Sénégal mo beeno faala wawde noon no Malal wayi noon mo beeno faala wawde no Aissatou Keita wayi noon mo beeno faala jooɗade jonde nde jooɗiɗa ɗo nden kono noon kuuɗe maɗen e golle maɗen avant de ma jooɗade ɗo haɗa jama on anduma ka saare par ce que si fo inni yata haaju an on ɓe mi yahayno haaju mum ɓen kan aray haaju an on kapilasi an ɓe mi wondi toon ɓen no andi kaw mi wolduɗo simi fena e simi fenata ɓe mi woni yangodude ka saare ittude rewɓe ha e worɓe mo ɓe no anda comportement muɗum mo ɓe no wawi arde pooɗanteni wowla ko faala wowlude kon kono noon hino andidira ka saare ka ñawlodiral ka heɓugol nunɗa foppo mo ɓe no anda gikku mum ngun donc alliance de la sous-région si Allah jaɓi sabu annabijo procès ji maɓɓe ɗen fof ɓe hunnayi ɗi yen andu noon ka grand théâtre hiɗen invité hooreɓe leydi men ndin ɗo mo invité wo Abdoulaye Dawda Diallo hande e nder Sénégal tawi woni ko communauté invité on ɗon hara yimɓe communauté on fof no dowa bambude on association ɗon wallugol no on ɗon heɓira teddungal enen kadi no yiidugol meɗen e makko
wona gandal wona jawdi en ɓura fuu ko Allah e sabu moƴƴo si wiyama noon Allah e sabu moƴƴo sa mantali neɗɗo ma wonan ɗoma sabu on haɗa ya andu a woni neɗɗo dulluɗo wono directeur ASP on monsieur Mamadou Saliou Sow mo duwa weltanede e wawata wolde kanten ɗo ko woni gollande en kon fuu kono noon si tawi jama on wakkilike arde e meɗen en ɗowta ɓe holloygol ɓe ko honɗum o woni en e gollande e ko honɗum o faala en gollande ene wonɓe ɗo ɓen fof hiɗen andi ɗe yaadude e makko hiɗen jindudude e makko si wano on moko ba daraniki en e wano ha tawe laamu leydi ndin fof waway en daranade fi en organise ko grand théâtre hara vraiment hin mo jari weltanade mo jari yaadude awa Aissatou Keita hiɗen ƴettimo kadi watti e groupe men on kanko e certains rewɓe goo ɓe waɗoy ɗo face à face hara napulal tu wonɗen e yewtude par ce que concert mo wonɗen e wadde on ko guinéen fopp landa makko himo nana maninka himo nana soso himo nana pulal himo wawi wolde français donc en aroyay kamɓe rewɓe ɓe ara ɓe waɗana on ɗo débat goto hande min malal ko addilan ɗo koyo mi présente mo mi présente concert mo mi woni wadde on jiyama on anda sila ne'ino la wowi hunnude ahadi miɗo wowi wawolde goɗɗum mi waɗa ko wimi kon ɓe anda hikka kadi miɗo heɓɓi mi waɗa e garanti théâtre ko mi woni e wadde kadi garanti théâtre wota ɓe sikku wona gonga woni ton haray ko ɓe andu maɗa ɓay ɓe andi so tutti ka himpare haray gasi yoɓe andulan tutti ka himpare si Allah jaɓi mbasenji men ɗin ngari men kin image men on ko jama o landi e men kon ko jama on fof faalira rewɓe men kon ɓe fof maɓɓe en andu fof fotto e grand théâtre julle moƴƴe no woodi kala ko faalaɗa e nder aduna ko wata jalbinde bano adama no grand théâtre wona na hikka wona ka wowi to wonɗen dey goɗɗo barmata ɗon goɗɗo ferota ko ɗon goɗɗo hayre goɗɗo mara ɗon potiri ndu tappa goɗɗo natuɗo to wo ko miijoto ko si est ce que kaka aljannaji wonmi ka ko aduna anditen noon miijitoɗo hunde wotere Arabie Saoudite ko toon fewteten juulen kono andi ton kamɓe kadi si feeto waɗi ɓe waɗa cayaji maɓɓe e kafaji maɓɓe e musique maɓɓe kamɓe kadi ɓe noddidira kamɓe kafuɓe ɓen ɓe fija ɓe jalidirana ɓe weltodira ɓe andidira ɓe huwodira donc enen kadi en ittoyali artiste Mali en ittoyali mo nokkugo ko ittoyɗen ko Guinée Conakry pour yo e rencontre e communauté men on fijiɗen jaliɗen andidiren huwodiren wowodiren donc haray ko ɗum ɗo woni ko grand théâtre président Mala Bari Bantuñe ɓe laɓɓini hunde nde fof ɓasi ɗo gandi mi yeedike ko gayuri Fouta Diallo ko gayuri la Guinée c'est à dire ko kamɓe le président de SARS l'organisation kadi ka conseillé ɗo e Sénégal ɗo gandi noon mais c'est wuri calere woni président on neɓatara ɓe yeehi Makka wonare ɓe yeehi Makka ara président conseil on déjà yeehi Makka hajjoygol Makka to mo karrama hande noon mi yiɗno ka gendarmerie mi jonna on ɗuma ɗon par ce que ɗo gandi hande Guinéen ɓe buynangama e manifestation woɓɓe tawa no jooɗi no yarde ata no jokki ha jum ɓe nanguiɓe mais yayi probléme e Guinéen ɓe il faut que action ɗum ɗon ɗaɓɓe consulaire à moins joɗɗon pour ambassade reconnaître ko Guinéen ɓe par ce que hande ka feƴƴi ka gendarmerie won hulɓini aya woɓɓe ko wayra 20 personnes 45 personnes nangaɓe c'est à dire 25 personnes voilà maɗɗo kaydi 25 personnes fo ala maɗɗo kaydi jonno ko honɗum autorité sénégalais ɓe wi ɓe oblige wigol joni min jonnita ɓe kono koye auto men watta min rapattira ɓe haaka frontiére hara min defe raali ɓe c'est peu gauche par ce que gon koɓe wi ko ambassade no aɗonde ko guinéen ɓe mais kamɓe ho taw guinéen ɓe donc c'est ça la vérité ɗaɓɓen consulaire ji ɗi ɗaɓɓen kaydi c'est ça la vérité ateɗo Keita an ɗo mi ukkuroto ɗum tum pour que jama on andu koye consul on conseil on no wakkilade koye ngal mi conseil won ɗo wakkilade on se dit la vérité on faami ni noon wonɗe ɗum ɓeɗe noon min koye ngal mi conseillé wonɗo e wakkilade hara e salmina e karama ko Mamadou Winda Diabo par ce que karama ko Mamadou vraiment ɓe dari kamɓe kadi darde molanade e fi o concert ɓe dari darde molanade fi yewta goɗɗo fo ley en foolu hara en salmini ɓe weltanikeɓe kala kadi faalaɗo arde karama ko Mamadou tawi no faala e haaju mum surtout hara no waƴƴedde numéro maɓɓe on 77 waɗa 828 16 86 77 828 16 86 min noon hiɗon andi kala ko goɗɗo waɗaninmi wallahi sina si karam kombade waɗani lan goɗɗum mi wowlay e ngal julde kala yiɗo Allah watti conti julde change to jon andu karam kombade rewi e ngal ɓe murad ɓe holtina e ɗuruɗo ɓe ƴetti kadi fof ɓe wi e hi compule nayi timmude tati ɓe wi e hi
wattuɗa bimbi goɗɗo hirsa baali kikiɗe hutta gila watta bimbi julde merci karama ko Amadou Winda Diabo mi wolanno noon mi wolnayi go yimɓe ɓen ɗum ɗon mi wolanno ɗum ɗon min nde ɓe fodi mi busal ngaari nagge onon saabi mi heɗiteɗo seeɗa acca du Keita nam haray en ari ka dernier virage komɓe woni maremɓe ɓen yo concert ok maren on kadi ko andintingol on ko debbo hooloraɗo hittinaɗo fi muɗum d'accord haray meɗen hollita on himo inne Madame Sarr joni noon hara himo wondi e nene gotojo Saliou Sow kadi no inne kañum Boubacar MVS mo woddi e makko no wiye Mohamed Niang hiɓe gollitude ko kamɓe fof wondi ka parti maɓɓe Madame Sarr noon on mo wonɗon nande inde mum ɗon ko daɓɓo mo diwaka ko gaynowo haaju ko weltanaɗo kadi ko anduɗo kadi si noddama o nototo tawa kadi ko hewtowo hunno aadi ko haldira kon aw haray koyon andu ɗo mari golle nden ñande ko minni on ko nde min de ñande araymi ɗo ka seeɗa ka boma yurcotoɗa ka wi ɗon ƴeya yiiɗa wirtere ɓeya kadi yiiɗa sutura a nde ñande son tawi lanɗo ko son yaadale e paɗen ata wowlu modi woodi ko wowlotake an kadi goɗɗuɗuga deƴƴayi ko ɗon tigi de voilà mais woloyta fi mum on tuma ko ɗon ka seeɗa araymi ɗo toon aray tigi tigi on Madame Sarr on andi woni maren on molanaɗo maren ɓe ko kayno arde maren no arde ɗum noon kontotako guineɓe ɓen e galmo kala et puis ko aninimmi kadi ko jamma wonide e gal maren acci hollama taw kono noon na soñjude hoorema ministre de femme on o hewta e ɗon nden ñande bela a soñjayone hoorema siminima sonnaɓe debbo no reɓɓe no seeɗa bela nam teppe ay mi wolanno hunde wotere mi wolanno hunde wotere ko hikka mi yi Safiatou Madame Bari ino ngaɓɓindi no findinan minna konno mi waali a faami seke nandi ɓe yoyi ko convaincu ɓe ari wowira noon donc ara min komi innata mi yetton ɗum non mi yetti ko minni bakkagol no yaade ka lambu sittande accugol nde no yewta ka lambu bakko par ce que miɗo andi piiji ɓuy wowlete no andi karama ko ma accaymo tum karama ko maɗa do wawi ɓuɗe teddungal hakkude ma karama ko ma min sakko ɗuma meɗen procès meɗen mo wallinden e wawa yiide hunde nde tawata kadi no labini no moƴƴini kadi ɓuuri oya est ce qu'on faami par ce que ɗon andi ko bagada wayɗen addude ɗo Sénégal fof wooli fi mum Afrique fof wooli fi a faami donc en ari ɗo noon hikka e wi ko mboma woni adde mboma ko officiel woni arde ngal wona kala ndessen mboma o ɓooyi arde ɗo kono hikka wona kala ndessen woni arde ko min haali dande dow kadi par ce que kanko e hoore makko himo oblige si tawi nokkugo bonay o annila programme o ko kono grand théâtre o joyi hikka ko honɗum no waɗi même alphajo dara yeetikemo ko yehi joyi grand théâtre o yaltu ka nder leydi o jooɗi yimɓe ɓen andali kanko alphajo dara o arino ko yiite ngen waɗi ni ridoji ɗi fof yehi yiite ngen yehi e yimɓe ɓen ɓe yi alphajo dara no jooɗi o beyti joni noon si Allah waɗi o yi mboma ɗo o karamokojo ɗo o waliyatujo yimoɓen ɗo o yoyimo grand théâtre o yiya goɗɗum feta mi nani ɗo morto makko joni pallelam mi heɓa mo oya honno fo wona goto fo wona goto ko konngol o ɗon andi kajallele ma wi on nane ko face à face kanko e mboma hanki o wi lam bela mbiɗo mari amoɓe tato wimoɓe siɗa falande jo grand théâtre pojon on ko 40 mètres sur 10 siɗa faala on waɗa sappo déjà pojon on fof waɗatake ɗuytete tellement ko janɗi minnimo kadi siɗa faala kala kono faariɗa artiste ɓe maɓe mission maɓe jotto grand théâtre par ce que ko ɗum woni grand théâtre hay artiste ɓe woɓɓe goo wonɓe jettaden ɓe hino andi ko pelko gonga président ɓe andi naafi komo wi manduɗen ɓe andi gonga par ce que woɓɓe bela ko yewteten ɗo ko Aissatou yewteten goɗɗum ma secrétaire à l'organisation mais kala ma guinéjo wonɗo ɗo si o organise ko woni sobis kon o yitire ɓawo alliance on par ce que mi yiiɗa hollude force an par ce que lan harfina lowre nde andandarma mi duwaka hollude neɗɗo en personne force an on
kono kala ma organise o ɗo kala ngal o rewri o jembay alliance mo wayno yaade ka télé o wowla ko faala wolude kono hara mo andi ko haala alliance on o woni rewtude makko kuuɗe alliance on o woni gollirde ka o jooɗi ɗon walla ko woltumbay haala no ma o ndaara hayno alliance o wattorta noon o wattora noon par ce que kanko kadi mo faala wawde no alliance wayi noon ɗum ɗon hiɗen anndidiri goɗɗo kodi so heɓa alsina harayo ɗum ɗon noon c'est important e golle si tawi barki ala e golle goɗɗo jembatama wallahi Ibulisa ɗo hande goɗɗo initirali mo awsu billahi ka Ajatou Keita baw to waynade joni si président wayno kon ɗum matno ko wayno ren ɗo komi mari komi waynitoro jama on ko weltanagol ɓe yer kadi koɓe ƴetti tan maɓɓe on ɓe daari ko wona waɗede ɗo kon mi weltano kadi wonɓe ɓen ɗo ka télé Jama TV PDG on no jooɗi ɓaawo gaay mo daarira men ɗo gittu gootum kono meɗen rentiɓe kamɓe kadi haray meɗen weltaniɓe meɗen anndiniɓe min hewtiɗo hannde kadi yoɓe anndu sahi wo sahi si woodi kadi ko waywano ɗum min hewtay ka maɓɓe kadi haray min weltanike kadi jama wonɓe ɗo ɓen fou haray min anndiniɓe noon ko saati kon no laati grand théâtre wona ka maare wona ka paare maareji goo no tongiɗi yarde pareji goo kadi no tongiɗi yarde quartier kala no jonna maren ɓe ɗiɗo ɗum wona innugol goy ko seeɗa wona ko 1800 place si ɗon faala on waɗay 5000 ɓeydi ton ɓaawo quartier kala no jonna marenjo no jonna parenjo ɗum ɓen meɗen faalaɓe yude ka tere nden ñande haray kala membre jo ka woniri kañum hajja Jiyo Diallo en yoɓe anndu de yoɓe membitoto de kamɓe hajja Maymuna en ha kajjeten ko way wonno ɓe fowde meɗen en andini kadi jama on ko une seule concert marɗen ko bimbi julde donkin ko bimbi julde donkin hawra le 30 ɗum woni to merci beaucoup on andi ɗum piiji ɗin koɗo on anda kenen mawɓe en falja e kenen d'accord merci beaucoup mais weltanike on no fota kona seeɗa président Malal hon wayno toon ɗon par ce que en ƴetti quoi de 15 ou 20 minutes mais c'est pas grave quand même ko waynorte ko ngara joni tigi tigi on mi weltanike Allah mi weltanike on e min ari ɗo no wawa wonde hara welali woɓɓe ɓen kono noon ɓe inni hara inde ɗa hartina yaade hunde hara mettitino ɓe wonduɗa jama o yo yaafo men kono noon hara meɗen arno hollitugol jama o e ko teddungal communauté guinéen on fop kala yalto fi julde nden woni ka feeto yo ɗaɓɓu carte makko o watta ka jiiba no woniri o watto coñci moƴƴi on naatoya ka waɗi sécurité hiɗen asirani jama on grand théâtre ko enen sécurité ton sécurité on ko kala ko wiyete affaire sécurité kon ittude pompier ha kala hanni foppo muɗum no woni en ordre kala kadi ko tawata tampinay banu adama ala ton joni hara ko teddungal fof muɗum e sayiji aroji miɗen eɗen maroye commission arowo jooɗo yewtida e jama on mi weltanike Allah mi weltanike on mi weltanike PDC on haray kadi mi présenta Aissatou ɗo o télé ɗo ko télé meɗen ko enen udditimo ko paykum meɗen udditimo andi joni en acci windude lettre piiji ɗin fof kaka médiaji woni rewde haray eɗen présentimo kadi guinéen on fou yaaden en fopp meɗe woni nene goto baba goto kala ka teddungal woni e yaaday e makko kadi e wondirali e suddiɓe ɓe wonduɗen ɓen fi sama kala mo be hoota siko ƴetta ɗo hewta hakka modi makko e hoore jam en yaadali e rewɓe fi jaatigui yagal makko kala ko anduɗen naadi sama kala e nder golle men ɗen on tigui en siko gorko sena en yahi toon tawi ko jekkodirgol hakkude meɗen addanen ha piiji goo e limosa yonti ɗum ɗon hara yo jama waɗu confiance e alliance on si Allah jaɓi ko yarowo yeeso woni miɗo toon woni mi iwoyi goɗɗo woni toon komi soutenayi ɗo alliance on jusqu'au bout hara ko ɗum ɗo wonno komi alliance de la sous-région. Merci beaucoup président Malal Bari Batigal, merci beaucoup Aissatou Keita et merci aussi merci beaucoup et monsieur Souleymane Diallo merci Juma Ba voilà ara merci aussi kala wonnoɗo darde Jama TV andi toon kono men yewtiron noon kono président Mala yewtiron Aissatou Keita Souleymane Diallo yewtiron noon hara en inni en salmini jama on fop wona o ma o en andini jama on concert on ko grand théâtre o ne wadde ɗum ko Bimbi Julde Donkin hawra vendredi le 30
parce que ɗo anni juula le 29 wona le 30 concert alliance de la sous-région mum mi wowlani on noon paaren jon ko hombo e paaren ɓen ko homɓe e maren ɓen ko homɓe on andi ɗum ɗon yontere hannde e jeudi si allah ɗo no jaabi on mais daron mi à part de lundi arowo ɗo inchallah 14h30 et 15h30 minutes 1h temps show ala parole ko show nde ñande ha mi holla on ko honɗum woni par ce que ɗo gandi da émission jiɗi ko ɗum hotiren fouta ko ɗum hande ko ndaaru yiɗa mi sikki no jama fo weli merci monsieur Alpha dolo koy ko si Allah no jaabi mais moƴƴina 200 t-shirt parce que jama fans club o landike et puis onon kadi o landike chargé l'organisation inchallah jami yewta finno joni on se dit bye ciao si Allah jaabi e jeudi prochain e lundi prochain merci beaucoup à tout le monde ciao bye e dari taw e dari ko personnel ni ka ko taxi ko woni wona ya hewto kama e jawi may anday natunga yara ya yona onno yarete e min mi do marisi fristis sanis vitalis ko di mi yarata ha yona nene ake mi yalta baba ake mi yalta ko yata wo hande ko marata simi yawo ama ha yona ino dombo ma woni tungande mo yari ya yoni Metei pas, me sula ya yona. Metei pas, me yara ya yona. Wadu ayona. Sawadai wadu ayona. Sawadai wadu ayona. Ajona, sa ebi okazio wadu ayona. Ajona, mi wada ayona. Ajona, wadu ayona. Ajona, sa ebi mudi na dinfiju ayona. Aisitaya mai ko kanyo nyamata sa woni lando lady ko la kame aisitaya folli ke ko do lutata sa anyi yimbe ma be mbugo yesoma aisitaya no sappi ko ngare wana mi wada ya yona e yida yombe be be nganya bombe be mi wada ya yona dombo ma woni tungande mo yari ayoni entei pas me sula ayona emi wada ayona hey gorko no narate Dari gorko no narate